akasakusebenzisi le number eyisebenzisa. Ngiyamfonela, ngiyambheka, angisamtholi kwayena kodwa wayengitshengisa lapha ehlala khona kodwa manje angisamtholi kwayena. Ngifuna imali yami-ke, ngifuna wonke lo 13,000. Okay, mfethu. Cabanga lo sucabangela kanjani? Ngithona umskemile waqamba amanga wathi wena uzomnika imali izozala kanjani? Waqamba amanga ngabe phela uyitholile imali kube ngize ngibiza amakhamera ngiwabizela amahhala. Ulenzile iqiniso kuyena. Cha uthula yini uzamina wahlulekile uzamile. Ngihlulekile kahlahla kumele ngibambe kwakhona ukubona. Lamule kade kamera. Asusuwaphi? Sit down you shit. Hayi nawe Ngiyabona-ke. Ngibambelani wena? Yabona ke wendoda yabona mina abantu abafana njengawe lalela ufuna ukutshela something wena usungithuka wena lalela usungithuka mfethu yazi usungithuka uyabani okay god uzosenzela kanje uzongithathela le ndoda ya iyo imali lokhuluma ngayo sengibuye nawe okay akayibale yena phela sibonthi imalini ukuyibuka lo cela ibala uzoyibala kodwa bafethu container mhlambe nje inyanga ezintathu bengithola hayi zama imali yami ke qala cela ibeke la isend ngicela ube ngalapha kade ngicela kade wazi hayi angibonanga ngicela uqale phansi angibonanga mina Mzansi reality story igama lami ke umthokozisi utshitshela majongosi untaba ekhonja abagangile inhlunu emhlophe ngaba mnyama ngabe yavela phi yemadoda sasifikile kudadewethu ebesibhalelile naye onodaba elithusayo kakhulu kanti ke ungakhohlwa ukusubscribe la ngezansi ukuze sikuthulele wonke ama video esonto nesonto. Dadewethu, ngicela ubingelele ababukeli beMzansi reality story. Enteni masuye bachazela ukuthi njengoba ke usibizile usibizeleni. Yebo. Ngibingelele uMzansi, balaleli bonke boMzansi. Mina ababukeli bonke boMzansi. Mina igama lami ngikusikholwe ngokaManganyela. Ngibhalele kuMzansi ukuba nginenkinga unobhuti owathatha imali kuyikuthi uzoyithola isikhulile le mali wathatha imali engango 10,000 wathi kumina izobuyisa u15,000 okay ke ngavuma ngamnikeza ngoba vele nginayo imali ngoba ngiyasebenza ngiyuthisha ngamnikeza ke le mali ke mase ngithi ngiyayifuna wathi uzonginika isonto lingaphelile mangise ngithi ngiyayifuna le mali usenginika imali engango 2,000 Wawumnika imali wena? Ngangimnikeza u10,000 wathi izobuyisa u15. Imali ecacisa la yibhanoyi leli noma umasirholiswana kuyini? Wathi kuyibhanoyi. Oh, kuyibhanoyi kubekwa kanjalo ibhanoyi lezi zinto ezikhona lezi ezidlalwa ngama app. Yebo. Okay. Hayi ngivumeke nami ngoba phela ngiyafuna ukuthi ngibe nemali. Okay. Ngimnikeze ke lo 10,000 ke athi uzonginika isonto lingaphelile. Hayi ngisho nanenyanga isonto. Ngimnikeze ke lo 10,000 ke. Athi mayesebuyisa bangimbuza ngibona isonto liyaphela ngimbuze athi uzonginika engango 2,000 ngoba izinto ayikahambi kahle kodwa khona kuzogcina kuzikulunga. Anginike lo 2,000 athi ucela futhi ngikhiphe u5,000. Ngithi mina ngikukhipha lana 5,000 nalena engakabuyi enye. Athi yena ayikhululeka izobuya isikhulile le mali izobuyisa u13,000 ngiyayazi leyo engayilokho ngile engayikhokhile. Nami ke ngilutheke ke ngoba phela ngifuna imali. Ngimnikeze ke lo 5,000 ke. Hayi ubhuti ke ngimlandele ubhuti ke manje ngale mali phela kumele anginike lo 13,000 ngimlandele ubhuti manje seshona le ungitshengisa amaphepha nje engahlangene nawo ngitshela izitori manje engasangene kuzona into engangitshelanga yona ngikathi sisenza lento le. Hayi ngimlandele ubhuti egcineke kwamafoni ke engasatholakali ngasefonini engasamboni kwakumbona ke aphele kanjalo ke yingakho ke ngize ngabhalela kuMzansi ukuthi cana ngisizini ngalo bhuti ngoba angisazi mina mele ngenza ngoba ngumuntu wesifazane so angikwazi ukulokhu ngimlandela yena mhlawumbe nina ningakwazi ukuthi ningisize ngaye. Okay, lo muntu uvule i-app bane app whatever I think so akekho yedwa noma akekho yedwa. Yebo akekho yedwa. Okay. So wavula le app lena bavula le app bathi bavula bathi kuya tradewa utrade imali. So wayesekufaka ngaphansi kwegama lakhe yena. Yebo ngifaka ngaphansi kwegama lakhe. Wayesethi uzokunika malini? Uzokunikeza u15,000 mina ngamnika u10,000 wathi 15 uzala u5. Yeah u10 uzala u5. U10 uzala u5000 futhi
Shuthi wena usuno 15. Yes. So uma usitholela imali yena usekunika malini mase kumele uhole? Usengitshela ukuthi enye uzobuya nginikeza unginika u2000. Uholela 2000 esikhundleni Yes, sika 5000. Yes. Usekhala ngani ukuthi akuhambanga kahle Sethi phinda? akuhambanga kahle imali ungitshengisa amaphepha manje amaphepha angangitshenanga ngesikhathi sisaqala ukwenza lento. Waphinde walutheka wafaka enye imali. Ngaphinde wathi angifake ngayifaka ke phela nami ngoba ngiyabona namaphepha athembisa ngitshengisa wona ngawufaka lo 5000 kuyikuthi izobuya amaphepha ethembisa yini wawuyibona kuona? Ngangibuka phela imali lezi ezibhaliwe lana ukuthi abanye useke wabatholela lezi imali zako SARS kanjalo nami ke ngalutheka ke ngawufaka lo 5. Wabona izitembu zako SARS? Yebo ngawufaka ke lo 5 ke ngoba phela nami nganginayo imali futhi waye ngilutha ngoba engazi bethi nginayo imali nguthisha ngiyafundisa ngayifaka ke le mali ke manje mase ngithi ngamlandela umfowethu hayi useshona le nale manje sekumele abuyise lo 13000 hayi umfowethu ushona le nalena ke ingakho ngize ngabhalela lana ukuthi mhlawumbe ngizokwazi ukungixazululela le nkinga engibhekene nayo. Okay, ake ngithi sizoke simthole but ke engaxwayisa kakhulu kubantu emakhaya lezi zinto zokutrade imali ngicela nihlolisisa angizazi mina ngicela nihlolisise nibhekisise ukuthi zinaweni umphumela oright ekugcineni ngoba zizayibizwa ngamabhanoyi ingoba igcina seyindiza seyihamba umuntu awusazi ukuthi umuphi kodwa ke sinenhlanhla no ngoba ubafo udadewethu uyamazi ubafo ukuthi ubani wakabani wamjoinisa inkinga asazi ukuthi le mali ikhona noma isekho yini so ngiyakucela ke nanoma ubani ake sizame ukubheka ukuthi masidlala lezi imali lezi kuthiwa ziyatradwa udlala endleleni eright yini ku right yini ukuthi udlale ngicela ukubonga kakhulu njengamanje dadewethu sizophuma sekuyena umgulukudu lo esitshela ukuthi le mali ikuphi esibuyisele le mali mina nje ngizokwenza sizohamba nawe sihamba ungasabi ngikhona ngizokumela. Thank you. So cela igadi lapha emotweni singene emotweni sihambeni. Thank you. Ngiyabonga. Mzansi wami Mzansi reality story igama lami ke uMthobisi uNkomosi uNdlandla uthole dadewethu uyena ubhuti lo. Yebo uyena. Unesiqinisekiso ukuthi uyena ngicela ngise kancane imic kuze. Yeah nginesiqiniseko uyena. Yeah bhuti wethu ngiyabona silokho esijikilisisana la nawo awufuna ukulentuza lana lokuthiwa uyeza and uyazi ukuthi oma stand bayakhuluma mfowethu kungiphatha kabi ke ukuthi ke uthi wenza imali vele usahlala emqashweni ubusa scam abantu uyamazi lo sisi ngicela imic yakho ibekela embhobheni mfowethu umbhobho ubheke ngakuwo uyamazi lo sisi ngiyamazi uyamazi yeah okay ngicela ulukhoza kade ngicela ungishikisele izinkukhu lezi zingasiphazamisi shikisha inkukhu lezi awuthi kulose inkukhu kancane mfowethu udadewethu unesikhalazo owasenza kuye kunento engeyinhle owayenza kuyena wambamba ngoba nakho ubona ukuthi umuntu wesifazane wamtshela ngezicam lezi zinto zenza ukutrade imali usisi mayise trade imali kuwe usumholela imali engayona ngabe konke lokho ngiyamsuka noma ngikhuluma iqiniso hayi cha mfethu ngoba phela mina ngasusisi lona sengiqhamuka kabi nina manje siqhamuka kaMzansi reality ngiyaxolisa ukuthi ngingasho ukuthi sisuka kaMzansi reality silungisa isizwe silungisa abantu abaskema abantu njengoba wena wascam udadewethu cha ubani sowaskema indaba engazange mina landa abanye abantu sasibabili naye ngicela ube kumdombo kade akusangulandelela le mali nawe yazi isikhathi eside kulandelela le mali uyabaleka usovale ngisho ifoni awusatholakala ifoni kodwa aze ngikubambe kodwa savumelana nawe usona savumelana right kodwa phela kamhlophe wayikhipha la ngakhumbile ngesibhama chaza ini ezokwenzeka yini ukuthi wena ushintshe inamba yakho ayisangena ifoni usuyabaleka kodwa awuthe kumina uzobuya wafika nginika u2000 angithi wathenye imali uzonginika u13000 yini ke siyenza ukuthi ungabusabuya kungilethele enye imali yami usuvala ifoni usuyabaleka ngakutshela njoba makhumbula kahle wafika wena nginika u10000 wena yes ngakuthemba ukuthi mina njalo ngenyanga izobuya imali njalo wawuthenga esonto usho njalo ngenyanga wawuthenga isonto cha akaphela inyanga waletha malini nganginika 2000 ngoba ukhona usungixena nje uzokunika manje njalo makuphela inyanga wena akaphela basutha amabili usofuna imali wena ngakutshela futhi leyo mali njengoba uyifuna eli no siqala phela thina ukujoyina lento ungijoyinisa lento wathiwe wena ngeliphela isonto unganginikezi le mali ngathi inyanga sisashort isonto athi inyanga uyini pho yayisenza ukuthi unginikeze u2000 inyanga engaphelile usho kahle kahle nawe mawusona lento esesiyikuzuzumela amahluma usafuna imali yakhe mina wangafuna imali yakho kuthi uhamba uqamba amanga uthi imali ngoba phela into ohamba nabantu bazoqala unginikelani pho usholani pho uthi angifaka u5000 omunye ungayikhokhile imali yami ukuthi uyakuthembisa ngale kanti futhi awu ngathi ngenyanga ngo15000 mina angisho ngizokunyanga ngesonto
Kwenzakalani-ke emva kwalokho-ke wayibuyisa-ke leyo mali leyo ngoba akazi uyibuyisa. Manini angifuni sidide ababukeli lapha ekhaya. Le mali nanizosisi wami uthe kumina kwakuzoba yisonto ubhuti uthi inyanga. Lapha kufanele ngiqondise nami ulimi lapha abantu. Wayethe kumina kuzoba yisonto engashongo ukuthi inyanga. Lezi mali ze-trading abantu bahlezi besishela lana bethi sicela sijoyinile lezi zinto ze-trading ngesonto uma ufaka imali engaka njalo ngesonto ngolwesihlanu ngena imali engaka akusiyona inyanga musu kusenzeleni. Azizile bafo azizile kuzodlala la. Yabo nje ngibona ngela angizile kuzodlala ngilungisa isizwe mfowethu imali usisi wakunika u10,000 Wawukhona bafo wawukhona uyasho kade kuvuma wena manje uthi wena usisi wathi uzomnika u10,000 Kodwa hayi ngesonto phela angishoti ngesonto phela angishoti ngesonto kanti le mali ngathi ngenyanga nangi sisi wami ngicela ukukhuluma. Wathe kumina ngesonto yini eyenza ukuthi unginikeze u2000 ngoFriday imali yami ingasaphelele yonke. Okay umbuzo ke futhi loyo engizokubuza wona futhi akubuze manje indaba kama uthona imali ozomnika ngenyanga wakuyimali bese uyanginika awusangishongani mina ukuthi inyanga ayikapheli awusashongani ukuthi inyanga akapheli. Cha phela angisipela ngamlethi ngomnyanga ngicela ube kumbhobho la ngicela ube kumbhobho la maye bafo yini manje bafo sekutshela uzokubambela futhi ke mase ukubambela umbhobho ngeke ube kahle ngoba ingakho sisulethe abantu ingakho ngilethe bona khona bezokwazi ngoba phela mawusubaleka awusathola kanti ngasefonini angisakutholi nje mina manje ukuthi ngisaphike le mali yami manje 13000 wonke ngizothathaphi umsebenzi sikora sakho usimethuzo wami la Wonqamba manga wena ngishaya imali ngonyanga ngenyanga indaba ungalindi kuphela ubalekelani pho ubalekelani phela inyanga engaka bafuna ukulinda inyanga esingale manje inyanga ayibhano Fesi uyavuma ukuthi ibhanoyi ibhanoyi vele ibhanoyi lindizele libhanoyi lelini cha ibhanoyi kuyenza pheliwe ibhanoyi momo into ziyawo ibhanoyi into ekuhlulayo wena ukuthi unike usisi imali ngoba nakho awushaya usisi ngescam kuyibhanoyi uzothi hayi ngamchazela usisi lethu simla ehamba kanjani kuyenzeka mhlawumbe ube nama delays yena manje anginiki ithuba mhlawumbe ngibona imali ngihlanza kanjani yakho ngoba phela ngamtshela mina le mali wathi nje wena sebebaningi abantu abawinile ngale mali kuwena angene kuleli bhanoyi ngangena mina izitori zonke angizazi izitori ongitshena njengamanje ukuthi manje ukubona amakamera ngakutshela izitori ongitshela zona ngiyayicela ke lo 13000 wami ke ngiyawufuna ke angisawuceli sengiyawufuna ikhona vele imali yakho but inyanga akapheli ngiyayicela ke njengamanje ngayithola manje yabo njengoba nje manje ungitshela ukuthi ufuna imali yakho nami ngikwazi ukuthi phela lento ngikho akekho ngedwa kulento le sibaningi mina ngihlangene ngizongitshela ngabantu abaningi mina ngatshelwa wena wafika kumina abantu abaningi angibazi mina wena wafika kumina wedwa wazongitshela ukuthi sisi ngijoyinisa abantu la ngijoyinisa ibhanoyi la ngawukhipha u10000 emva kalokho mase kumele ukuthi unginezwe wathi uzonginika ngesonto siu15000 emva kwalapho nginika u2000 iphenye imali uthwe nayi izofika cela ngifake futhi u5000 ngawufaka nami ngaluthe ku5000 ngakufakela wona u5000 imali kumele unginikeze yona mina u13000 uthe usuka lapho amasonto ahamba phela ngisho inyanga njengoba uthi ufuna u13000 interest enanivumelene ngayo inzalo le mali leni ukuthi uzokunika u15000 ngabe usawufuna angisayifuni nje angisele ndaba nayo mangithole le mali yami engamnikeza yona phela u13000 siyonke iseleyo iyona ke ngiyifuna manje nganginika yona nje ngabe ungisizile angisene ndaba ne-interest nani vela ngisho imali ngizokunikeza inyanga engaka phela sizingakulezi inyanga zingaqade lokho elindeni into engasilayo ukuthi ungenza manje umuntu ubaleka nemali engasenze uyabaleka vele ngoba ngafoni yakho ayisangena ngithi ngiyakulandela ngikulandelela le mali awusafuni ukunginikeza sasibabize into siyenza kunini ekufonela kunini ushintshile kwa number ngasasebenzisa le number deyisebenzisa ngiyamfonela ngiyambheka angisamtholi kwayena kodwa engitshengisa lapha ehlala khona kodwa manje angisamtholi kwayena ngifuna imali yami ke ngifuna wonke lo 13000 okay mfethu cabanga lesi ucabangela kanjani angithola umskemile waqamba amanga wathi wena uzomnika imali izozala kanjani waqamba amanga ngabe phela uyitholile imali kube ngize ngibiza amakamera ngiwabizela amahhala ulenzile iqiniso kuyena cha uthola yini uzamina wahlulekile uzamile ngihlulekile kahle okumele ngibambe ngibona lamule kade cela ugamela mama hlala lapho phansi ungabusanyakaza ngiyacela ungasiphakamisa isandla asekulwe cha ngizomfakile lapha mfowethu la azidlali la ngicela ungimisele isigqoko kanje indaba uhlala uzungibambelani isigebengu uthabo uthi uyalwa amanye abukhipha imali abukhipha imali bengezile ukuzolwa nawe la ngithola njengamanje lokhu siphakamelelana nalamadibasi ngathi ibhasi lasegoli awuyona iground usikhumulela ibuko ke manje uzosikhumulela ibuko ke manje uhlale phansi asusuwaphi sit down you shit ngithi yabona ke ngibambelani wena yabona ke wendoda yabona mina abantu abafana njengawe lalela ufuna ukutshela something wena usungithuka wena lalela usungithuka uyabona
Okay, gadi uzosenzela kanje. Uzongithathela le ndoda le. Uyinike nje ilisi nencane nixoxe nayo kabili kathathu ubuye nayo unixoxe nje ukuthi mfowethu umbonise ngale ngoba mina ngathi angizwakala. Ngicela mayibuye. A few moments later. Yabona ke sisi, imali yakho uzoyikhipha. Ungibuka yabona mina ngisuke ngadlali. Mangifika endaweni ngisuke ngadlali la ngisuke ngikhona. Yeah. Hlala la. Hawu, hey, hamba kanjani? Bamba ibhasi laseGoli leli. iGreyhound leyibuko. Lalela unjani? Kunjani manje? Hayi ngaphela right. Ku-right. Hayi ku-right. Usakhumbula ukuthi sithe size ngani la? Hayi ngiyakhumbula. Size ngemali la. Hayi yazwakala. Size ngemali imali siyadinga imali yakhe. Ngicela usitshele ukuthi uyikhokha nini kanjani sifuna ukuhamba isikhathi asinaso. Wena usibambezele ngesikhathi. Hayi mhlawumbe futhi iqiniso nje imali ekhona ngayizama lapha endlini ngoba manje obenye phela ngathi ngesitoko ngawe lana ngiqala isitolo sami. Wena ubamba abantu ngoba ufuna ukwakha ngamaqhubu anye. Ngathi yazama nami phela ukuphatha ngizama ukuphila. Baphila abanye abantu osebenza nabo. Hayi bekho sisele eGoli bona bekho la. Nibamba abantu ngokuthi nihambe nithi nentuzana yokutrade imali. Hayi normally sesikwazi ukuyipheka imali ibuya. Ipheka kanjani imali? How can you cook the money? Ufuna ukuthini kumina? Imali uyipheka kanjani? Ngoba wonke umuntu iqoqo neqoqo mayigqumela wena uyipheka kanjani imali? Mase ukutshela ukuthi upheka imali ngabantu ngegazi labanye abantu ngomsebenzi wabanye abantu ngethukuthuku zabanye abantu. La into eyenzeke uma sijoyinisa omusha sisele omusha sinike lo muntu lo kanjalo kanjalo sithola manje lo sangamthola omusha ngagcina kule yakhe ingakwazi ukubuya kodwa uthola sithola umuntu bese uthola somusha umsolayo simnikeze yona. Okay, tell me the plan manje. Fanele sihlale phezulu kubodaba manje. Sihlale kwiplan sinike usisi imali yakhe. Sihlukane. Hayi imali ekhona lapha endlini u2000 2000 hey wena phezulu ka 13000 unganginika 2000 still wena ushutho leyo 2000 hamba ngesikhathi sokudlala shuthu usadlala namanje ufuna imali la. Hayi ngoba mali anginawo njengamanje mhlawumbe uzoyikhipha nini lenye imali mhlawumbe ke la esitolo sisaqhusana ngesitolo mhlawumbe necontainer senza kanjani ngoba akunawo impela shuthi icontainer ngiyayithatha siyavumelana ngoba sibungela mhlawumbe ngene nominyanga into hayi ngeke ngikwazi sengulandele kakhulu ngisakwazi ukukulinda siyavumelana ukuthi icontainer ngiyayithatha noma uyikhokha imali yami yonke. La ngicontainer ngayibamba ke ngi2000 manje ubambe le container noma ngisivale isitolo kanjalo so. Okay lalela ke into esizoyenza ukhona lo 2000 noma yasiqoqa la ukhona nje isitolo ngizodlala angidlali la ngizodlala uhlanganisa ukhona hamba ubuye ushaya lo 2000 ngiphinde ngitshela ukuthi yiphi iplan sizohlala phezulu adlala cela ungisheshisa la kube zekhendi. Okay. Mphelezeleni angazabaleke. Ungazi usigqoke ngicela uhambe nayo. Akabaphelezele angazabaleke. Ngoba wasigqoka sizokupintsha sikudedele ngicela uphuthume naye. Hawu ngabe samxavuna kakhulu usehlisela umoya. Shempeme shenkabi. Ya iyo imali lokhuluma ngayo. Sengibuye nawo. Okay. Akayibale yena phela sibonthi imalini. Ukuyibuka la cela ibala cela uzoyibala. Kodwa bafethu icontainer mhlawumbe nje inyanga ezintathu benguthola. Hayi zama imali yami iqala. Cela uyibeke la isend ngicela ube ngalapha kade ngicela. Kade wazi nje. Oh. Hayi angibonanga cela uqale phansi angibonanga mina. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 khona uza kahle kodwa awakezi kahle kushoda malini ke manje short 11000 short 11000 uzokhokha nini lo 1000 lo 11000 njengoba usinika amanqozinqozi asumukele lo 2000 rand asimukele lo 2000 rand akuloboli ishangane la ngazama enginike nominyanga kodwa ngohlanganisa ngithatha lo 2000 ngibamba necontainer ubulungisa imali yami. kodwa singathemba sebenza ubisana Hayi yelungisa imali yami iqala bese uthatha icontainer yakho icontainer ngiyayithatha nalo 2000 futhi ngiyathatha necontainer ngiyakuthatha ko2. Okay kulungile la ngeke uvule ungayikhiphile le mali. Yebo. Akusoze wavula la ungayikhiphanga le mali vela ngithi uvalile uvulile nomvulile kwenzakalani so lama Friday kadayisa lesizowavala manje uyangithola ngeke vele ngeke ibize le container siyazi yabiza kodwa le nto erastile le ngeke usise ekwazi ukuphila ngayo ngenxa ukuthi wena umrobhile yabona usuhlumeza kanjani ngento ade ungakwazi ukuyilungisa. Ngifuna ukukutshela ke mfowethu ngifuna utshele nabanye batshela ukuthi usikhinde esincane akadlali mase ngifikile ngisuke sengifikile ngithola so mfowethu into ezokwenzeka siyothatha 2000 imncane kakhulu kodwa usisi sila ngenxa yakhe futhi sisazoba la ukuthola ukuthi wena le container wenza kanjani le mali uyilungisa kanjani indaba uthi usisekhokhelele ungizule mfethu angidlali mfethu angidlali nezingane angidlali nabantu abadala ngisebenzela isizwe ngiclean isizwe I don't take shit ngiyangithola ungizwela ngiyezwa mfethu ungizwela ngizwa sizwana sizwana thank you mzansi wami sisi wami
kube njani akufani Hhayi akufani mfowethu, ngiyabonga Okay. kakhulu ngoba kwathiwa nginibizanga ngabe yonke lento angiyitholanga. Ngiyabonga kakhulu nengisizile. okay next time indaba zey'kema ake nimeni kancane abantu besifazane bayathanda kakhulu amasonto iy'kema ukugembula ake nimeni akuyilungisele wena impilo yakho uthisha uright impilo yakho i-right ngifuna ukukugiva-ke uthisha uright ungajahi imali yonke into izozenzakela ngizwa ma Yebo. ya okay mzansi wami mzansi reality abantu abanjengalaba-ke sisheshe sikwakwazi ukubabamba ake niyekeni iy'kema mfethu usukudlala ngabantu uyoyithola isenkingeni mina ngikuvela kubantu abaningi-ke abantu ngihlezi ngibatshela mase nginabo la sengiyivala ishow ngikuvikela emphakathini ngiphinde ngizokuvikela kumkhwanazi ngiphinde ngikuvikele ekufeni ngiphinde ngikuvikele kacebo lethu ukuthi ungahambi emhlabeni ngoba abantu mase bekuthinta ngempela lento yenza uyoguduka uyolusa amadada let me close the show guys ngiyabonga kakhulu ngiyayivala manje ishow thank you ngiyabonga mina